Sad tražimo suvo granje da naložimo vatru. U principu uvijek tražite grane koje su pale već sa krošnje. Dakle, ona mora ovako da se čuje, tako reći da hrskavo puca. Jer ako uzmete grane koje su recimo sa drveta, koje je još živo, odnosno ukorijenjeno, one se samo savijaju. I one su mokre i stvarat će vam samo puno dima. Kao recimo ova grana, evo, sada je ne lomim, evo, ova mala. Dakle, vidite, ona je savitljiva, znači da je puna tog soka, odnosno drvo je živo i ovo ne gori dobro. Ali naravno, ako je već neko vrijeme bila suša, nije bilo kiše, možete da pokupite lišće, travu, grane, dakle, sa zemlje. U principu ovo koristite ovaj metod samo kad je vlažno, kad znate da je bila kiša prethodni dan ili nešto slično. I ovo je najbolje za potpalu, za taj prvi dio vatre, onda poslije tražite naravno i deblje drveće, pa idemo u potragu.